King lagyuning impam, poning anak, poning banal espiritu, Amen. hing grasya ng ginutang Yesu Kristong sinubiling mebye, hing pamikayagom ng banal espiritu, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo, o mapamakalulong iba, kingaldoy ti linupig mo'ing kamatayan, at biklat meke kaming pasbuling bielang angga, king kapamilatanan ning anak mong bugtong. Pagkalob mo sana, kingi kaming magmasusi, king kafiesta ning pangasubli ng mebye, ibayo na kaming lubos ning espiritu mo, ba kaming mga intulid subling mye, kingaslag ning bielang kapupusan, iti yadwan mi, king kapamilatan ng Yesu-Kristo, ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyem po magari kambe mo, king kametong aning banal espiritu, Diyos manggaman king alangangga.
pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ngaragul abage ame palyari king mabilog a bansa ning Israel. Meg-umpisa ka rin Galilea, kay bat na ning binyag a penaral ng wan, baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano na yung lininyan ning Diyos king Espiritu Santo at king upaya uling ing Diyos at tsukeya, mintaya karing sablang lugal, darapat mayap at pakayap karing sablang inaliplan ning Diablos. Ngeni, ako ang ponding kayabe ko, testigo kami king sablang depat na king mabilog a bansa daring Hudyo at king Jerusalem mismo. Angga king pinakure king krus, dapot king katlong aldo, pepasubyaning miyening Diyos, at pepakit ne, ing king mabilog abalen, nune karing mapilan na testigong pinili ng makapauna king Diyos. Ngeni, ikamiring testigo deto, kasulumiya king pamangan, at king pamaminum kay bat ng sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami king balen na, at patutwanan karela, king ya ing tildwanan ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalita la tungkol kang Jesus ding sablang propeta, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da king kapamilatan ning lagyuna, ing kapatawaran da ring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Dalita pakibat. Itingal do gewa na ning Ginoo, tumula tamot magsaya, tumula tamot magsaya. Itingal do gewa na ning Ginoo, tumula tamot magsaya, tumula tamot magsaya. Itingal do gewa na ning Ginoo, tumula tamot magsaya, tumula tamot magsaya. Pasalamat kayo king Ginoo, uling mayapya, uling inglunos na manatili kapilan man. Busan iyong sabiyanan ning balan ning Israel, lunos na manatili kapilan man. Itingal do gewa na ning Ginoo, tumula tamot magsaya, tumula tamot magsaya. Gamat ning Ginoo pagpanang upaya na, gamat ng wana ning Ginoo mi
Asyag kula ding dapat ning Ginoo. Itingal do gewana ning Ginoo, tumula tamot magsaya. Tumula tamot magsaya. Ing batong si Quilda, lintoy ang peka mayulaga. Kaniting ginuyang makirapat, makapagmulalang tangalan. Itingal do gewana ning Ginoo, tumula tamot magsaya. Tumula tamot magsaya. Itingal do gewana ning Ginoo, tumula tamot magsaya. Tumula tamot magsaya. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Colosas. Kapatad, mi pasubyan na kayong mebye kayabe ng Kristo, inya kailangan nyo lang panintunan, detang bage at yu karin banwa, nung nuya karin i Kristo at makaluklukyo, king banda ng wanan ning Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage at yu karin banwa, aliwaring bage at yukete king yatu. Uling mete na kayo, at ingbye ang ini at yuke kayo, makapanpanyo king Diyos kang Kristo. Dapot king oras ami pakilala yay Kristo, at ya ingbye yung tune, ikayo man mi pakilala kayong kayabe na, at akarake na king ligaya na. Ing amanu ning Ginoo. Talakad tamo po. Sekwensya para king Domingo ning Paskwa. O bininyagan, kay kayuyang puryan, ing biktima ning kay kayong kaligtasan, ing kordero, inatbus no ring tupa, at ikristong bukod alang pamikasala. Sinut no ring palpikasala kang ipano. Ing biye amponing kamatayan may laban, at ing pamilaban e kariniwan a kapupusan. I Kristo ing prinsipi ning biye, meteya man, may biyayang pasibayo, ban mag-ari kapilanman. Kaya kami sabyan mo, O Maria, nano ing ikit mo king dalan, ing mabiye tune pinlinub de king kutkutan i Kristo, kay bat nang mibangon, ikit king mipnong kaligayan, ding angeles tilo ka rin patuto. Telang pamburol alang laman, karelang tuturo. Mibangon ne, Kristong kakong kapanayan, karin Galilea, karin pakitabmuan. I Kristo tuneping balutana, ibat king kamatayan, mibangon niya. O matagumpe ari, pakalulu ipakit ke kami, banbayong biye akamtan mi. Amen. Alleluia.
I Maria Magdalena at ding apostol me balisalo, pilulbluban king panakit da king alang laman akutkutan, dapot mumuna iwan kay bat ding aliwa, at alastas dang Yesus, may bangon ng ibat king kamatayan. Uli nito, pasik ng ando ing kasalpantayanan tamo, king sinubling mebye Ginoo. Inginuman tabeya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang sanwan. Kingabak kamaranon naning mumunang aldo ning paruminggo, maralumdum pa, mintaya king kutkutan ni Maria Magdalena. Higit na king makalakoying batong takap ning kutkutan. Inyamilaya at mintaya kang Simon Pedro at kingaliwang alagad apakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinware king kutkutan ning Ginoo at emi balo nung nure binili. Inya linwali Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan. Milayla dapot itang aliwang alagad, milay ang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilob ning kutkutan, ikit na yung tiyalang pamburol ang makatabili ka rin. Dapot eyalinob. Kanita dinatangyang katukina i Simon Pedro at taglus-taglus siyang linob king kutkutan. Higit nang makabili ka rin ng telang pamburol at ing panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol nune makalilwayang makatuklip king metong alugal. Linubya naman itang aliwang alagad aminunang dinatang at ikit na at meniwalaya. Era paintindihan kanita ing sasabyanan ng kasulatan king kailangan yan subling miye, Jesus. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kay Kristo. Mayapat magrasyang sisilimpo kaya kayungan. Pakigrit talapampo rin kaya katamong kasiping Happy Easter! Masaya tamo pong mititipon king lugod na ning apong Ginoo, kaniting kapag masusya na ning banalamisa, anong nuka rin pag masusyan tayo, ing kataluktok na ning kaya katamong kapaniwalan, kataluktok na ning kaya katamong kasalpantayanan, ing pangasubling mebyena ning ginutamong Heso Kristo. At iting kekatamong kapag masusyan, papakit na kekatamo, na ring sablang bagay mayap gagawan tamo. Ring sablang bagay daraptan tamo king kekatamong bye, manakit lang kabaldugan, pauli na ning pamanyubli ng mebye ning ginutamong Heso Kristo. Everything finds its meaning in the resurrection of Christ the Lord. Uling nung sinubling mebye ing apong Ginoo, alang kwenta itang pegmasusyan tamo ng tauling apunan. Nung sinubling mebye ing Ginoo,
Alang kwenta, itang kaya katamong pegmasusyan, napon pen, ng Biyernes, ne? Itang pamigaga na katamo, king kamataya na ning Gino. Ing sablang bageng daraptan tamo, ing sablang bageng mayap ang makapadurot kaya katamo, manakit kabaldugan, kapamilatana, ning pamanyubling mebye, ning Gino tamong Heso Kristo. Anya pong banuang 1989, atin pong meto nga movie ing sinikat. At iting movie, pegbida ng Sharon Cuneta, Christopher De Leon, ampoy Hilda Coronel. Ating title na niting movie, Babangon Akot, Babangon Akot, Babangon Akot, dudurugin kita. Detang may kibat, matuwa na lang. Balo de iting movie. Ne? Uling malambat na. Ne? At nung lawen tayo, at balikan tayo iting movie, patungkol yaking meto nga babaeng pignasandang paten, deting may kalaguyong Alfred, nagagampanan ng Christopher De Leon, at Via, gagampanan ng Hilda Coronel. Ne? Buridang paten, Salvi. Ne? Uling isalvi, maging yang obstacle, maging yang hadlang ketang karelang plano, bang kanita miyabela at pares lang mitas king karelang kabilyan. At uling itang plano dari via ampoy Alfred, mag-materialize, ede ikwang apate, nanilagya, kilala isalvi, inari na king lub ng salvi, nga na babangon ako't dudurugin kita. Hindi po ing natural tendency tamo, potang gagawanan da katamong marawak. Nung nanoy itang marawak, agewa mo ka ako, balikanan da ka. Mekad, mas maragul pa. Sepok mo ko, sapukanda ka naman. Penira mo ko, paniranda ka mo naman. Siguro kaya niya po menibatan itang hausan tamo king Latin na lex talionis. Itang nga na an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nung nano, itang marawak, agewa mo ka na ako, ibalik ko keka, mekad mas maragul pa, mas mabayat pa, mas masakit pa. Because this is our human tendency. Burita mong isatisfy, itang may nasakit kaya katamo. Burita mong isatisfy, itang may wala kaya katamo, anyang penasakit da katamo. And our response is to do vengeance, to do retaliation. Makanya naman po yung malalyari. Lawan nyo po yung sigalot king Middle East. Mamambaying US, sampoing Iran, o yung Israel, king Iran, nanong gawa na ning Iran, bumawi. Mamambaying Iran, nanong gawa na ning US at ning Israel, bumawi la. Because that is our human nature. Kaya katamong national government, iti pagkalungkutan tamong malalyari, rin kaya katamong manungkulan, king national government, may kasundo. Kanita, atin pang pamisan metong, ngeni pamisagsagan. Imbis na miyuna, itang kapakananan ning balen, ning bansang Pilipinas, nanong yuyunada, higmi panyirala. At pagkalungkutan tamo po, hing mga palyaring iti, king kaya katamong kapaligiran. Pagkalungkutan tamo po, hing mga palyari iti, king kaya katamong gobyerno. Hing ginutamong Jesucristo, baluta mo ng Biyernes Santo, ing lubusan niyang megkasakit. Karumal-dumal
itang melyari kaya. Pegmurande, penampaling de, penasakit de, inunsulto de, pinako de king krus sa jaka de pete. All the terrible things that we can imagine were done to Jesus. May rapat ngan kang Jesus. At Kristo, nang sinubliyang mebye, ginantiya, siguro nung ikatamo ito, ne? Pete mo ko, o ning sinabli ko mebye, patenda ka naman. Gumanti ko kaya ka. Bawian ko. Nung nanay tanggewa mo ka na ko. Dapat, yung ginuta mong Yeso Kristo, kikayang pamanyubling miye, muri na katamong ituro, na ing kasagutan, karing marawak abageng gagawan, da kaya katamo, ali, dewakan. Itang masanting ang gagawan, da kaya katamo, ing pakibat tamo, aliwa mo naman itang masanting ang gawan tamo. Christ's response to the humiliation he received is never retaliation, but salvation. Anyapin po, nanong sinabi na, karetang babay, nanong sinabi na ketang kapamilatanan ng anghel, nanong gawan da, muntala king Galilea. King Galilea, magbalik la ka rin at pakikita na lang Kristo. Pakikita na lang bang kanita eno pagalsan. Pakikita na lang bang kanita eno sumbatan. Nunay pakikita na lang, anti mo na mong sasabyan karela, magumpisa tamong pasibayo. Kaya katamong biye, dakal tamo agawang bahagi. Kasabyan tamong maling kareng kaya katamong desisyon. Mi subsub tamo king kasalanan, mi kasala tamo, pero karating panahon na reti, hingino tamong sinubling mebye, sasabihan na kaya katamo, munta ka king Galilea. Magumpisa tamong pasibayo. Because for Jesus, there is always not only a second chance, but there are always chances and opportunities that He gives us. Bang kanita, magbalik tamo kayo. Yaman yung bat, gaganti, nune, imburina, magumpisa tamong pasibayo, king kaya katamong pamanuki kayo. Yung ginutamong Yeso Kristo, sinubliyang mebye bange gumanti, sinubliyang mebye bang kanita ipakit na, itang malalam alugod na kaya katamo. In the end, love does not end. In the end, love will never end. Because that love that Jesus exemplified, that love that Jesus showed us, is the greatest love of all. Gaganti, gagawang marawak, nune, magumpisa tang pasibayo, kayabe, ingapong Ginoo. Masakit. Masakit. Impang panagkat na kaya katamo, sana apusan taya mo naman. Na itang kayang dalan. Itang kayang tuturo kaya katamo. Nung makanano na lang erapan, makanano na lang segutan, makanano na lang beli kanan. Detang hanggang linakwan kayo, makanyanta mo naman sanang makibat, makanyanta mo naman sanang mibalik. Karetang gagawan da kaya katamo. Gagawa na kang chismes, sisira na ka rin ka para mong tao, may sisiran. Panintunan mo nung nanoy itang mahayap kaya. And edify that person.
Penasakitan na kapilubluban, penagkasanana ka, kapag minura ka, huwag mong murahin. Kapag minura ka, mahalin mo. Potang penasakit na ka, emo pilubluban no na physical, gumanti ka, gaganti. Pakit mo, nung makanano, itang pakibat na ningapong Ginoo. That it is never retaliation. It is never vengeance. But it is always salvation. It is always love. Because in the end, love does not end. In the end, love will never end. Amen. Talakad ko po at ngeni, kaya katamo yung ibayo, rin kaya katamong pangako king binyag. Ating kopong kandila. Madala. Malapa. Okay. Lawen nyo niya po yung kaya katamong pandila. Kaya na. Pakamalang kong kakaluguran, kaniting ka-fiesta ning Paskwa, pagmasusyanta mo yung kamatayan at pamanyubling mebye Hesu Kristo. King kamatayan na linupig na ing kamatayan tamo. King pamanyubli ng mebye, tinas na katamo, king meto nga bayong bie. King binyag, metetangan kambena, king kasalanan, at may bangon king kayang bayong bie. Ibayo talang eni, ring pangakong gewa tamo king binyag. Isakwil tamo yung sablang makasira, king kasunduan ning lugod pilata ning Diyos, at itamong bayo ng balayan. Mga kutamong pasibayong sumuyong mitmong katapatan king Diyos, king kaya katamong kapamisanan ning kayang Santa Iglesia Katolika. Hanya sa kareti pong atlong tuki-tuking kutang, king kaya katamo pong pakibat, opo sa sakwil ke. Opo sa sakwil ke. Ikatangan po ne. Sa sakwilyo ing kasalanan, baka yung miyeking katimawan ding anak ning Diyos. Opo sa sakwil ko. Sa sakwilyo ing pamanamuyot ning dewakan at paimburisan nyo ing pamagari ning kasalanan. Opo sa sakwil ke. Sa sakwilyay satanas, sa iba ning kasalanan at prinsipi ning karalumduman. Opo sa sakwil ko. Ngeni po warapan tayo ing kaya katamong kasalpantayanan. Ing kaya katamo pong pakibat, mas masikan, opo sasalpantaya ko. Opo sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king Diyos, king ipang mayupayang tutu, alina lang king banwang pong yato. Opo sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo kang Yesu Kristo, ing bugtong ng anak at ginuta mo, mi bait kang Santa Mariang Birhen, mi pako king krus, mete at mikutkot, sinubling mebi at ngeni makalukluk dane ng wanan ning Diyos, siba. Opo sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasubli ng mye ning katawan at ning ge alanganga, Opo sasalpantaya ko. King Diyos, sing lubos mayupayang iba ning ginutamong Kristo, pigkaluba na katang meto nga bayong pangabait kapamilataning danumat ning Espiritu Santo. At pepatawaran nila ring sablang taong tamong kasalanan. Papanatilian nakatasan ng tapat king ginutamong Kristo, manggaman king ngalanganga. Amen.
Kaluguran kong kapatad, kanitingal doning pamanyubli ng mebya ning ginuta mo, pagmasosyan tamo ing keyo at ing katamong bayu at sinubling mebyebye. Manalangin tamo king ginuning bye at nga tamong sumabi, Ginu, ibayo mo kami king kekang bye. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginu, katmon meng maglapo ing kekang iglesia, king malalam akasal pantayanan, king kekang resurrection. Ipanalangin me keko, o Ginu. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginu, para ka ring sablang bayong mebinyag, baning bayong biye, tinggap do king aldoning pamanyubling mebye, manatili sanang susulong karelo, at naayayag do ring aliwa, kaniting bayong biye, ipanalangin mi keko, o Ginu. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginu, para ka ring binang malagad mong simbo, at para ka retang mekabating no, king dalan papunta king pisamban, iting kapiyastaning pamanyubling mebye, maging imbitasyon niya sana karelo, ibayo ro ing kasal pantayanan do, at biye keko, ipanalangin mi keko, o Ginu. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginu, para ka ring sablang taong mayayalipusto, ding daralan kasakitan, pauli ning kayalan, hustisyo, at ning sakit, bandamdaman mo ing panigapuring itimawa, at ibangon mo lang iba't king karelang pagsalbat, ipanalangin mi keko, o Ginu. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginu, para ka ring sablang ming tapat ameyango ng biye, ban makapakirake no sana king biye at ligayang pengako mo, karing sablang maniwala keko, ipanalangin mi keko, o Ginu. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. Ngini po king mit pong kataymi kanitas talaking apong ginuret ang miyaya liwata mong kayaduanan. Iti kanaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo po kaluguran kong kapatad, baning kaya katang daon matanggap yara paning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuhiting dawon karing gamat mo, king kapurian po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala, tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O maganak ang ngibpami, iti sanang sakripisyong panibataning bayong biyayang pong pagkabiye para king banal na kapulungan mo. Matula me sanang tanggapan kaya kaming magmasusing mipnong tula, king pangasubli ng mebye, iti yadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo, itasyularing pusuyo, pasalamatan tayong ginuwa, Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ng pong matulid, sukat ng pong makakabusing puryan ng pong pasalamatan dako. Kapilan man ng pong nukarim na ginu, lalong-lalo na kaniting kayaldawan, amiyayin niya i Kristo ing Paskwami. Ampatya ing tunay kordero amilalako king kasalanan ning yato, aking pangamate na king krus, linupig na ing kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, sibli na naman ning biyemi. Ulinita, kambering sablang kor ng hel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng aming ang pupuri. Ikapining banaloy pa ating meto lelangan matampanak ang pupuryan huliking kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi at king upaya ning banal Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla layon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king banal kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, hangga king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ginong Diyos, kaniting kabanal-banalan na aldo, pagmasusyan miya ing maligayang pangasubli ng mebye ning anak mo, at mitutula king mayupaya ng tagumpe, babo ning kamatayan, inyangeni ngaming ang magpakumbabang manalangin. Ulinita, hoy pa, ipanigapong, pagkalubab pong pabanal mula king Espiritu mo,
Retingay na darala ang pong daraon mikeka, ban magawa lang katawan ng pong daya ning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi. Amen. Abilin kaya kami king pagmasosyan mila reting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang beging mi pagtaksilan niya, kinuwaning tinape. Kaya pasalamatan nakat pinuri, piraso ni, at dinong naiti, karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri. Dinwang na iti, karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo ang pongalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta may patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayan. Inyangin ing gaganakan miyo papamakalulungib pa, ing makaligtas ng pamaylas ng pong kamatayan ng anak mo. Ing maligayang pangasubli ng mebye, ing pamaitas na banwa, layon makasadyang sa lubong, kingkadwa ng panyatang, darawon niya kaya ka bilang pasalamatan, iting mabye ang pong banal na sakripisyo. Balikdan meng mip nung pakalulu, ingay ning banal na kapulungan mo, at kilalanan me ing may daon, king biyena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na, biryan mo kaming misut keka. Pagkalam mo sana, king kami ngang mipasiknangan, king katawan ang pong daya ning anak mo, ing mikapnuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalyaryan na kaming merakayanan king pimamananding banal mo. Muna, kambening Juan na Maria, kapilan mang Virhen na induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering ng apostol at ding maligayang martires, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaupan alang patan at king harapan mo. O iba, iti sanang ay ning pangasot mikeka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan ding sabla king mabilugayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayan ng pong lugod ding banala kapulungan mo. Akasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening talasuyo mong ilayo, aki apapami, at ti Florentino yung kaya kaming arsobispo. Ipasyano yung kaya kaming arsobispo merito. Ding sablang obispo, pari, diakono, religyoso. Ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo king anak mo. O mapamakalulungib pa, pakiramdaman mo, ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad harapan mo. Pakaluluan mula mga tipunan ding sablamong anak nula pa man makasahot. Ding kapatid bing mayangon na biye at ding sablang keka may matula ang pong memon na ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong malanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, king uli na pigkalob mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya, ibang mayupay ang tuto, kagumning
Espiritu Santo. Pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Mapamintu king amano ning talapangabos at inalkus ning banal ng turu nga tamong mga manalangin. Ikabus mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pangpagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa paming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Yan mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon ing pansinan mo, ing kasalpantayan ning banala kapulungan mo, lain may pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Kapayapaning ginuuman tabe, sana kapilan man kaya kayo, At kay kan ngayon po ipakit tamo, ing mikakan metong tamo, king kapayapan.
Kaluguran kong kapatad, Nyo Jesus, sing kordero ning Dios, ing ginutamong sinubling mebye, Nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamong mayawos king dulang ning kordero. Ginoo, ko matampang tanggap keka, dapat iagkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Tao ng daya ng Kristo ay sansad nakatangan sa naging bielang hangga. Amen.
Manalangin tamo. O maganak ang gibpami, lingusan me, king ngalang kupas sa lugod dampong ganakamo, ing banala kapulungan mo. Ban king pami bayo na loob, king kapamilatan daring misteryo ning kaligtasan, apangayin tulira ng kamtaning ligaya ning pangasubling me. Iti yadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapo. At ditak mo pong kapabaluan, para po karetang mag-first communion ngening banwa, malyarita na la pong iparegister din kay kayong anak, king daratang April 11, April 18, and April 25, aldola pong Sabado reto, manibat alas 8 na po ning abak, hanggang alas 12 na po ning ugtuking kay katamo pong Parish Gazebo. Bukas po, Aldo, Lunes, 5:30 p.m. ya po yung kakatamo pong misa at salisiya po yung prosesyon na pong San Jose, itang alas 7 na po ng Bengi. Salamat po. Talakad tamo po. Ing ginuman tabeya ke kayo. Idukuyo laring buntukuyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, kaniting solemning pamagmasusiking kaligtasan, at malagod na kayo sanang ilisya, king sablang panganib ning pamikasala. Amen. Amen. Ngening ya, biryana kayong sibli, king pamangayin tuliran, king biyalangang, king kamabilita ning pangasubli ng mebya ning anak ng bugtong, pagkalub na naman sana kaya kayo ingablas ning biya alang kapupusan. Amen. Ngening ikwayo lang gimpanan dingaldo ning pamailasa ning Ginoo at ngening magmasusi kayong mipnong tula king fiesta ning kaligtasan pangayin tuliran nyo sana kambe na naman ning saup na ing miras kambering pusong mangap nung tula ketang kapag masusyan king alanganggang ligaya. Amen. At bendisyon na kayong Diyos sa lubos mayupaya kambering kaya kayong familia hingib pa ang poing anak ang poing banal na Espiritu. Amen. Imisa mayarine, kumeta na king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Dios. Aleluya, aleluya.